Reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ni inkuru navuga ko ari inkuru ikomeye cyane kuri Pasiteri Bizimungu wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Perezida Donald Trump amaze gufata icyemezo gitunguranye muri rusange hamwe n'andi makuru menshi cyane atandukanye. Nk'uko rero mumaze kugenda mumenyera duhera ku ncamake y'ingenzi y'amakuru agezweho hanyuma tukaza kugaruka ku makuru yacu nyirizina. Reka mbanze mbabwire ko umukuru w'ubutasi bw'Amerika avuga ko ubutegetsi bwa Iran ari butaraga ariko bwarononekaye cyane. Abategetsi bakuru b'ubutasi muri Amerika kuwa gatatu bavuze ko ubutegetsi bwa Iran ari butaraga ariko ko hanini bwarononekaye. Umukuru w'ubutasi bw'igihugu witwa Tulsi Gabbard hamwe n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru bo kuri ubu butegetsi bwa Perezida Donald Trump batanze ubuhamya mu ibazwa ryo mu nteko ishinga amategeko mu gihe kandi kirenga amasaha abiri ku nkeke zo ku isi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo makuru ya mbere y'ubutasi yari atanzwe mu ruhame kuva intambara itangiye mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare mwaka, ndetse uku kubazwa kwabaye hashize umunsi umutegetsi wo hejuru w'ibikorwa byo kurwanya iterabwoba yeguye avuga ko Iran nta nkeke yari yagereje kuba yariteje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gabbard uhuza ibikorwa by'inzego z'ubutasi za Amerika yanavuze ko Amerika kandi yari yarateganyije ko hazabaho umutekano muke muri bunigo bwa Hormuz cyangwa se Détroit d'Hormuz cyangwa se Strait of Hormuz, umuhora w'ingenzi cyane unyuramo ibicuruzwa. Yagize ati ubutasi busuzuma ko ubutegetsi muri Iran uko bigaragara ni butaraga ariko ahanini ati bwaronenekaye cyane kubera ibitero ku butegetsi bwabwo no ku bushobozi bwa gisirikare. Imbere y'inteko ishinga amategeko ari kumwe n'umukuru w'ubutasi bwo mu mahanga bw'Amerika CIA, umukuru w'ubugenzacyaha bw'Amerika FBI, umukuru w'ikigo gishinzwe umutekano n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare DIA, Gabbard yanze gusubiza ubwo yakomezaga kandi kugenda abazwa na Senateri John Ossoff wo mu ishyaka ry'Abademokrate ku kumenya niba yarafataga Iran nk'igihugu giteje inkeke iri hafi kuba. Yagize ati umuntu wenyine ushobora kumenya ikiri n'ikitari nke inkeke yegereje kuba ni perezida. Kuva rero intambara itangiye abadepite n'abatanga ibitekerezo ku kuntu ibintu bimeze bo mu mashyaka yombi abarepublikani ariko ubutegetsi n'Abademokrate bibajije impamvu Amerika yarashe kuri yo Repubulika ya Kisilamu no kumenya niba ubutegetsi bwa Trump bwari buzi ibibazo bishobora kubaho mu buniko bwa Hormuz ku nkombe y'amajyepfo ya Iran. Mbere makuru mu buryo bw'inshamake twihuta cyane, reka mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga inkuru y'umusenateri yeguye nyuma yo gutangaza ko Perezida Felix Tshisekedi atagomba kurenza manda ebyiri. Umunyapolitike Modeste Bahati Lukwebo yeguye ku mwanya wa Vice Perezida wa kabiri wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibyumweru bibiri atangaje ko Perezida Felix Tshisekedi atagomba kurenza manda ebyiri. Tariki ya 4 Werurwe 2026 Bahati yabwiye abanyamakuru ko Perezida Felix Tshisekedi agomba kuyobora manda ebyiri nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ribiteganya, hanyuma rero agasimburwa n'undi munyekongo. Yagize ati Perezida Felix Tshisekedi ntafite inshingano itarangira, atafite manda yo kugeza muri 2028 nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Nge ndi umuntu ugendera ku mategeko. Aya magambo yarakaje wo mu ishyaka UDPS rya Tshisekedi, umunyamabanga mukuru waryo Augustin Kabuya bashimangira ko itegeko nshinga rigomba kuvugururwa kugira ngo Tshisekedi ayobore manda eshatu. Augustin Kabuya yagaragaje ko kuvugurura iri tegeko bidakwiye gufatwa nk'ibintu bidasanzwe cyangwa UDPS yamburwe mu burenganzira, kuko mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, Laurent Desire Kabila na Joseph Kabila byose byarabaye. Igitutu cyatangiye kuba cyinshi kuri Lukwebo biturutse ahanini kuba ari nyir'ishyaka FDC riba mu muzamashyaka Union Sacrée yiyemeje gushyigikira Tshisekedi mu bibi no mu byiza. Afata icyemezo cyo gusaba imbabazi amenyesha abanyekongo ko azakomeza gushyigikira umukuru w'igihugu. Ku banyamuryango ba UDPS gusaba imbabazi kwa Lukwebo ntibyari bihagije, batangije ubukangurambaga bugamije kandi kumweguza muri Sena, bashimangira ko amagambo yavuze kuri Perezida Felix Tshisekedi atagomba kwihanganirwa. Tariki ya 18 Werurwe ni ukuvuga uyu munsi, Lukwebo yandikiye Perezida wa Sena Michel Samarokonde ko yafashe icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa Vice Perezida wa kabiri muri uru rwego kubera umwuka mubi ukomeje gututumba. Lukwebo yasobanuye ko kwegura bitatewe n'uko adashoboye inshingano, kuko ahamya ko yakoze ikinyamwuga
kuva yazitangira muri Gicurasi 2024. Ashimangira ko azakomeza kandi gushyigikira Perezida Felix Tshisekedi binyuze mu ihuriro Union Sacrée. Umunyapolitiki yafashe icyemezo cyo kwegura ku munsi kuri muri Sena yari gusuzumiraho impamvu zatanzwe n'abasenateri bashakaga kumweguza. Byitezwe ko ashobora kandi gusimburwa n'umunyamuryango AFDC mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yaramuka abyemeye. Hanyuma mu yandi makuru twihuta, reka mbabwire ko leta ya South West yomoye kuri Somalia. Leta ya South West muri Somalia yatangaje ko yomoye ku butegetsi bwa perezida wa Somalia nyuma yo kwishinja kwivanga mu miyoborere yayo. Abayobozi b'iyi leta babitangaje mu kiganiro n'itangazamakuru ku itariki ya 17/2026 nyuma yo gushinja leta ya Somalia uruhare mu gutiza umurindi imitwe itwaje intwaro ihungabanya umutekano. Leta ya Somalia inashingwa kandi kugerageza guhirika Perezida Abdiaziz Hassan Mohamed Raftagaren uyobora leta ya South West kuva mu Ukuboza 18. Mu kiganiro na Shabelle Media, abayobozi ba South West bavuze ko nyuma y'ibiganiro byinshi cyane na Mogadishu nta musaruro byatanze, bityo ko biyomoye kuri leta kugeza igihe izaba yubahiriza itegeko nshinga. Minisitiri w'umutekano muri leta ya South West yatangaje ko abasirikare bakuru batemerewe kandi gusohoka hanze y'umurwa mukuru Baidoa kugeza igihe bazamenyesherezwa ikindi cyemezo. Muri Werurwe 2024 intara ya Puntland yatangaje ko yomoye kuri leta kandi itazongera gukurikiza gahunda zayo kugeza ibyo basabaga guhindurwa mu itegeko nshinga byubahirijwe. Mu Gushyingo 2021 icyitwa Jubaland nayo yomoye kuri Mogadishu nyuma yo kuyishinja kwivanga mu bikorwa by'amatora. Ibibazo bya Somalia kandi bishamikiye ku mategeko mwaka w'1991 ubwo leta yaseswaga ku butegetsi bwa Perezida Siad Barre. Icyo gihe kandi intara zitandukanye zatangiye gushyiraho ubuyobozi bwazo bwigenga. Mwaka w'1991 Somaliland yatangaje ko ari leta yigenga. Mwaka w'1998 Puntland nayo itangaza ko ari leta yigenga. Ibintu byongeye kandi kubyutswa mu ntangiriro za 2023 yemerwa na Israel nka leta yigenga ndetse kandi bagasinya amasezerano y'imikoranire. Ko rero ari byo yakomeza kugenda bivugwa. Hanyuma tujye ku yindi nkuru gato mbere ko tuza kuri Pasteur Bizimungu, cyangwa reka tujye kuri Pasteur Bizimungu hanyuma turaza kubona gukomeza n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda mvugo. Hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Iyi nkuru yanditswe ku itariki ya 7 ukwezi kwa 6 2025 bagira bati umunsi Pasteur Bizimungu wayobora u Rwanda agatirwa igifungo cy'imyaka 15. Ati imyaka 21 irihiritse ukuvuga ko ari imyaka 22 tuvugana. Ati wabaye perezida w'inzibacyuho w'u Rwanda Pasteur Bizimungu ahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta, ati gukwirakwiza imvugo zigamije kuba amacakubiri ndetse no gushinga umutwe ugamije guhungabanya umutekano. Uyu mugabo atuvuka muri Gisenyi, yari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi wigeze no kuyobora ikigo cya Electrogaz cyahoze gishinzwe ingufu ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Bizimungu kandi yabaye perezida w'inzibacyuho Jenoside imaze guhagarikwa kugeza ku itariki 23 Werurwe mu mwaka wa 2000 ubwo yeguraga ku mwanya wa perezida. Yaje gushinga ishyaka PDR Ubuyanja ritemera amategeko muri 2022 kandi aza gutabwa muri yombi ashinjwa kure mu mutwe utemeye ndetse no kunyereza umutungo wa leta, aho yaje kandi gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Ni ibintu bitamenyereye ku gihugu mu Rwanda cyari kimaze imyaka 10 gusa kivuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi kubona umuntu wabaye umukuru w'igihugu ashobora kuranishwa akanakatirwa igifungo. Inararibonye Tito Rutaremara bw'ikima kuri Akadomo.com ko icyo gihe bitari ibintu bikomeye cyane kuko byari bimeze mu rugamba ndetse no kumukura ku butegetsi. Ati iyo umuntu asubije amaso inyuma nibwo abona ko cyari ikintu gikomeye, ariko kuko twavaga mu kibi ujya mu kibi cyoroshye tubaga wumva nta cyabaye rwose. Ati cyari kinini, cyari cyo kugira ngo aveho. Ati cyari ikintu kinini ariko ntabwo cyari ikintu giteye impungenge cyane, ahubwo kumukuraho nibyo byari bikomeye. Yavuze ko icyafashije mu kuba nta mwuka mubi wabaye cyane mu gihugu nyuma yo gutabwa muri yombi kwa Bizimungu ari ukuba yari yarakoze amakosa yatumye rero abamushyigikira imbere mu gihugu bari mbarwa. Ati buriya rero yakoze ikosa rikomeye cyane bari bamushyigikiye imbere mu gihugu. Ati bari bake, yagize amakosa menshi. Ati ubwa mbere kandi yiteranya n'amashyaka yose. Ati kuko yari ateraniye mu nteko ishinga amategeko. Ati inteko yarwanye nawe igezaho imukuraho. Ati icyo gihe rero abari mu nteko ati bari abayobozi b'amashyaka kandi yari amaze kwiteranya nabo. Yavuze ko iyo babigeranyaga n'ibyo yari amaze igihe yica rero
ubwo yari ku buyobozi ati byatumaga rero bumva ko gukatirwa ari ikintu cyoroshye cyane. Yavuze ko abari bamushyigikiye rero bashobora kuba baratinye kuvuga ngo batiteranya. Kutumvikana n'inteko ishinga amategeko byagejeje ubutegetsi bwe ku ndunduro. Tito Rutaremara yagaragaje ko Pasiteri Bizimungu yabaye ku buyobozi ariko nyuma y'igihe gito atangira kutumvikana n'inteko ishinga amategeko. Ibyo byari bishingiye ku itegeko ryari ryaratekerejweho ry'uko inteko ishinga amategeko igira ububasha bwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, bikaba kandi yanatakariza icyizere abayirimo hashingiye ku mikorere idahwitse bagaragaje. Kuva ku butegetsi ariko ni intambara ati yabanje no kurwanwa bucece ati umuryango wa FPR Inkotanyi no mu bagize inama y'abaminisitiri ariko bigeze ati ku nteko ishinga amategeko bayirwana bivuye inyuma. Ati ikibazo rero cyabaye nuko ubwa mbere ati tukihagera hari itegeko twatora ryo kugenzura guverinoma ryagombaga kandi gusinywa na perezida yanga kurisinya. Urumva ko byatangiye mbere icyo gihe abadepite kandi bari bagize inteko ishinga amategeko bari baturutse mu mashyaka atandukanye, aho buri rimwe ryari rihagarariwe n'abadepite bagera kuri 13. Nyuma y'uko Joseph Sebarenzi atorewe kuyobora inteko ishinga amategeko yasinye rya tegeko ryo kugenzura guverinoma iza gukuraho abaminisitiri bagera kuri 7, ariko Bizimungu arabyitambika yanga ko bavaho. Yanze kuri abaminisitiri be bavaho ati turahangana gutyo rero ati tuvuga ngo nibagende nawe akabyanga. Habaye ibintu byinshi cyane aza mu nteko aradutuka ati hanyuma umunsi rero ukurikiyeho turemeranya turatora tumukuraho atariko abyumvise aregura ati yo ni intambara ati twarwanye igihe kirekire nk'uko Tito Rutaremara yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma tukiri kuri Pasiteri Bizimungu, inkuru yanditswe ku itariki ya 23 ukwezi kwa 3 2023 bagira bati ibintu bitanu byagejeje ukwegura kwa mbere kwa perezida mu Rwanda. Ukwezi kwa kabiri no kwa gatatu muri bibiri namwe muyagize impinduka zifite byinshi cyane zisobanuye muri politiki y'u Rwanda. Muri ayo mezi abiri minisitiri w'intebe na guverinoma ye bareguye, perezida aregura, u Rwanda rubona abayobozi bashya, ari nabwo rero ati hatangiye icyerekezo cya kabiri cy'igihugu. Ati by'umwihariko ku munsi nk'uyu ati tariki 23 Werurwe mu mwaka wa 2000 wari Pasiteri Bizimungu yareguye, biba ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda ko perezida yegura. Andi mateka yanditswe muri uko kwezi ni uko bwa mbere mu mateka y'u Rwanda perezida umwe yarabashije kandi gusimbura mugenzi we mahoro. Kwegura kwa perezida mu bihugu byinshi ni ikintu gikomeye ndetse byanze bikunze ati kiba cyabanjirijwe n'ibindi bimenyetso byinshi ati ku buryo ababikurikiranira hafi rero baba babibona ko hari ikitagenda neza mu gihugu. Ati nako mu Rwanda umwuka wari umeze mu ntangiriro z'umwaka wa 2000 ndetse na mbere gato umwaka wa 1999. Abasesenguzi ati bagaragazaga ko icyo gihe yari iyo miyoborere idahinduka ati rwashoboraga kandi kugana habi kurenza aho rwari ruvuye umwaka wa 1994. Umwuka mubi muri FPR nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yabaye ku isonga ry'ibitekerezo byo kongera kandi kubaka igihugu. Niryo shyaka ryari rifite ubwiganze aba muri guverinoma no mu nteko, bikaba akarusho ko ari naryo kandi ryaturukagamo perezida. Icyakora abagana mu mwaka wa 1997 hatangiye kuza umwuka mubi, bamwe mu bayigize bashinja bagenzi babo imikorere mibi irimo ruswa, icyene wabo n'ibindi. Hari n'abatatinyaga kuvuga ko ibiri gukorwa birimo no kwigarurira imitungo y'abandi bikozwe n'abayobozi nibikomeza u Rwanda rwa nyuma jenoside ruzaba rubi kurusha u Rwanda mbere yayo. Mu mwaka wa 1998 FPR Inkotanyi yakoze inama rukokoma ebyiri zazigamije kandi kwisuzuma no gufata ingamba kugira ngo ibyavugwaga bitagera kure. Ni nabwo rero hatoragwaga abayobozi bashya Paul Kagame na abachairman asimbuye Colonel Kanyariwe Alexis. Muri izo nama ziswe iza Kicukiro abayobozi batungwaga agatoki bagiye banahagurutswa bakisobanura, abo ibisubizo byabo rero bitanyuze abitabiriye inama ati bashyirwagaho inzego zibakurikirana zikamenya ibyabo. Mu gusoza iyo nama chairman mushya Major General Paul Kagame wari vice perezida akaba na minisitiri w'ingabo yabwiye abayobozi guhinduka cyangwa se bakegura. Kwegura kwa hato na hato rero mu nyandiko y'umushakashatsi Dr Jean Paul Kimonyo yasohotse mu kinyamakuru Politique Africaine nimero 160 yiswe La révolte des cadres du FPR entre 1997 à 1998 et moment critique de la révolution du Rwanda post-génocide. Avugamo ko guhera mu Kwakira umwaka wa 1999 kugeza muri Gashyantare mu mwaka wa 2000 abaminisitiri batatu kandi muri guverinoma
batakajwe icyizere n'inteko mu gihe abandi batatu batangiye kandi gukurikiranwa n'ubutabera. Perezida Bizimungu yeguye hashize ibyumweru bigera kuri 3 uwari minisitiri w'intebe Pierre Celestin Rwigema na guverinoma ye nabo beguye bashinjwaga imikorere mibi harimo no kunyereza amafaranga ya leta. Uwari perezida w'inteko ishinga amategeko Joseph Sebarenzi nawe yeguye mu ntangiriro za 2000 ashinjwa kwitambika iperereza inteko yari yatangiye ku bagize guverinoma kugira ngo hamenyekane abigwijeho imitungo, abanyereje amafaranga ya leta n'ibindi. Nko muri Nzeri mwaka w'1999 hagaragajwe ko hari miliyoni 1 y'amadolari yanyerejwe mu mushinga wa Minisiteri y'Uburezi wari ugamije gusana amashuri yangijwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu yindi mishinga naho hagiye kandi hagaragazwa ko hari amafaranga yaburiwe irengero harimo n'ibyatwaye Minisitiri w'Intebe Rwigema weguye imbere yo kweguzwa n'inteko ishinga amategeko. Jenoside yahagarikwa Pasiteri Bizimungu rero niwe wagizwe perezida ahanini bishingiye ku mwanya yari afite muri FPR Inkotanyi no kuba kandi yari yarakoze muri guverinoma ya mbere ya Jenoside ayizi neza akamenya n'amahame FPR Inkotanyi kandi ishingiyeho. Uko rero ni ibyakomeza kugenda bivugwa. Guverinoma rero yashyizweho iyobowe na Faustin Twagiramungu yari irimo benshi mu bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana nubwo umubare munini cyane wari wabarwanyaga Habyarimana. Nubwo byari meze gutyo, Stephen Kinza mu gitabo cye A Thousand Hills cyangwa se imisozi igihumbi agaragaza ko imikorere yabo naho yari itaniye n'ubutegetsi bwabanje. Nka Seth Sendashonga weguye mwaka w'1995 ku mwanya wa minisitiri w'umutekano akaza no guhunga. Kinza avuga ko mu gihe gito yamaze muri guverinoma yakimaze ashaka abamushyigikira haba mu baturage no muri leta kuko yumvaga ko amatora perezida ari vuba bityo ubutegetsi kandi bagasubira mu maboko y'abahutu. Sendashonga yumvaga ko gukorana n'abatutsi muri guverinoma bitabaha ubwinyagamburiro busesuye bwo gukora icyo bashaka. Perezida Kagame yavuze ko hari umuyobozi yigeze kandi kubaza impamvu umwanya we wose awumara mu bintu bijyanye n'ingufu ze bwite, undi amusubiza ko umuyobozi w'umukene nta muyobozi uba umurimo. Mu mwaka w'1996 ubwo Kagame yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington Post yanditse inkuru imwita umuyobozi nyawe wa guverinoma y'u Rwanda, byateje umwuka mubi mu butegetsi bw'u Rwanda. Bivuga ko hari n'abayobozi bakuru kandi benshi bajyaga basura u Rwanda bakavuga ko bashaka guhura na Vice Perezida Kagame aho guhura na Perezida cyangwa se Minisitiri w'Intebe, bikabarakaza cyane. Banki zari zigiye kandi gufunga imiryango. Umushakashatsi Dr Jean Paul Kimonyo yagaragaje ko imyaka y'1997 kuzamura ubukungu bw'igihugu bwari muri mu kaga, turi ko amabanki menshi cyane y'ubucuruzi yari mu bihombo kubera gutanga inguzanyo mu manyanga ndetse no gukoresha nabi imitungo yayo. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mabanki y'ubucuruzi mu Rwanda mu mwaka w'1998 bugaragaza ko inguzanyo zitishyurwa mu mabanki zari zigeze kuri 20% ndetse mu mwaka w'1999 bigera kuri 60%. Byatewe n'uko amategeko asanzwe agenderwaho ngo abantu bahabwe inguzanyo ataragikurikizwa mu mabanki, nkaho ingwate zatangwaga zabaga kandi ziri hasi y'agaciro k'inguzanyo zatanzwe, zimwe zikanatangwa zidahari. Bamwe mu banyamigabane kandi b'amabanki kandi bahabwaga inguzanyo ntibishyure. BNR yarahagobotse ku bufasha bwa guverinoma itangiza kandi uburyo ubushya bwo kwishyuriza ku ngufu abambuye amabanki no gukorana n'itangazamakuru mu gutangaza amazina y'abambuye amabanki n'amafaranga bambuye, ari nako rero abanze kwishyura imitungo yabo rero itezwa cyamunara. Kuri urwo rutonde rero abayobozi bakuru muri guverinoma n'abasirikare bakuru bari bari ku isonga. Perezida yashatse kandi kwitambika inteko nubwo Perezida Pasiteri Bizimungu kandi yari afite ibindi ashinjwa, kimwe mu byamuteranyije na FPR Inkotanyi kugeza ubwo ahatiwe kwegura harimo gushaka kwitambika iperereza rya komisiyo y'inteko ku bayobozi muri guverinoma. Hari itegeko riha ububasha abadepite bwo kugenzura guverinoma ryari rimaze kandi imyaka igera kuri 3 isaga. Perezida Bizimungu yaranze kurisinya, niza gusinywa na perezida w'inteko ishinga amategeko ku gitutu cy'abadepite. Byarakaje abadepite na bamwe muri FPR, bikubitiraho ko ubwo guverinoma kandi ya Rwigema yeguraga hari aho perezida Bizimungu yashakaga ko bagaruka muri guverinoma ya Bernard Makuza, ariko abandi bayobozi bakabyanga kuko abo minisitiri kandi bari bafite ibyo bashinjwa. Ubwo yarahizaga guverinoma nshya ya Makuza, perezida Bizimungu yavuze ijambo ririmo burakari abwira abadepite ko bihaye ububasha ubwo batangizaga gahunda yo guhamagaza abagize guverinoma kugeza beguye. Ati bariya minisitiri bagiye ati ku buryo budafututse, ati ntihazagire n'uvuga ngo hari umujura urimo, ntabwo ari abajura
ntabyo mwerekanye, ahubwo ati nimwe muri kuzana akaduruvayo mu gihugu. Yakomeje agira ati mwirukanye ba minisitiri, ati mwavanyeho guverinoma, perezida w'inteko nimwe, ati mwamwirukanye, ati na perezida wa repubulika, ati murashaka kumwirukana, ati hari ikibazo rero, ati mu mikorere y'inteko ntabwo ari mwe banyarwanda b'abatagatifu. Tariki 22 umwaka wa 2000 habaye inama idasanzwe ubuyobozi bukuru muri FPR Inkotanyi. Bukeye bwaho tariki 23 Perezida Bizimungu ashyikiriza inteko ishinga amategeko ibaruwa ivuga ko yeguye ku bushake. Bizimungu yasimbuwe by'agateganyo ku itariki 24 Werurwe umwaka wa 2000, asimburwa na Paul Kagame wari visi perezida wagejeje muri Kanama 2003, ubwo habaga rero amatora ya mbere ya perezida kuva jenoside yakorewe abatutsi irangiye. Kagame rero agatorerwa rero manda ya mbere icyo gihe, kugeza no mu rero akaba ari we uyoboye leta y'u Rwanda. Mu yandi makuru reka mbabwire ko mu gihugu cya Misiri amakuru aturukayo haravuga yuko muri iki gihugu Misiri yategetse kuzimya amatara n'ibyapa kare kubera ingaruka z'intambara ya Iran. Guverinoma ya Misiri yatangaje ko igiye kugabanya amasaha y'akazi kubikorera nk'amaduka, restaurant n'izindi nzu zicuruza ikawa, ndetse ibyapa byaka ku mihanda bikazimywa kubera ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli na gaze byatumbagiye bitewe n'intambara ya Amerika na Iran. Leta ya Misiri yatangaje ko kuva ku 28 amaguriro manini cyane, restaurant n'utundi n'utubari bizajya bifunga saa 3 z'ijoro minsi igera kuri 5 igize icyumweru. Minisitiri w'intebe Mustafa Madbuli yabwiye abanyamakuru ko mu mpera z'icyumweru bafunga saa 4 z'ijoro. Amaguriro kandi na restaurant mu Misiri bikora amasaha menshi cyane y'ijoro. Misiri ikoresha bikomoka ku ngufu biva ku bibuga by'amahanga, ariko kubera intambara ya Iran ibikomoka kuri peteroli na gazi byatangiye kandi kubura kubera inzira zirimo intambara. Hanyuma rero mu bindi bizagabanywa bikenera amashanyarazi harimo ibyapa byamamaza ariko byaka no kugabanya kandi ahantu hacanwa amatara ku mihanda. Inyubako za leta zizajya kandi zifunga saa 12 z'umugoroba mu gihe hari gutekerezwa uko abakozi ba leta kandi abikorera batangira gukorera mu rugo iminsi 2 mu cyumweru. Madbuli dukeneye kugena ingano y'ibikomoka kuri peteroli n'amashanyarazi dukoresha. Yavuze ko izi ngamba kandi zizongera kandi gusuzumwa nyuma y'ukwezi intambara yaba yararangiye bigasubizwa ku murongo. Mbere y'uko intambara yo muri Iran kandi itangira, Misiri yatumizaga ibitanga ingufu bifite agaciro ka miliyoni 560 buri kwezi, ariko kubera ibiciro byiyongereye byageze ku gaciro ka miliyari 1 ndetse miliyoni 650 ku kwezi z'amadolari y'Amerika. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa ari byinshi. Intambara Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda igira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi muri rusange. Hanyuma aya makuru ndibuze kugaruka mu makuru yacu ataha, ndibuze kubabwira ibijyanye n'urukiko nkemurampaka rero aho batangiye kumva urubanza. Kigali yishyuza Londres hafi miliyari zigera kuri 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo turaza kugenda tubigaruka muri aya makuru yacu. Hanyuma kandi ibindi bikomeza kugenda bivugwa muri iyi ntambara turaza kureba inshamake ibintu bigera kuri 6 Pentagon imaze kuvuga mu kiganiro rero n'abanyamakuru mu ntambara ya Iran. Harimo ko Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Peter Hegseth yavuze ko Amerika iri kuri gahunda ndetse no ku ntego mu ntambara, ariko ntiyavuze igihe cyacyo ibitero byabo rero bizarangirira. Asabwe gutanga umucyo kuri iki, yagize ati ntidushaka no gushyiraho ingengabihe runaka. Ni byinshi ndibuze kubigaruka mu makuru yacu. Naza no kubabwira ko Ubushinwa iyicwa ry'abategetsi ba Iran n'ibitero ku baturage ntibyemewe na gato. Akaba rero Ubushinwa aribyo bugenda butangaza intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Iran yarahiye gusenya burundu kandi iburira ibihugu bitandukanye. Reka mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza. Amakuru mbabwiye ku musozo turaza kugaruka mu makuru yacu.